Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugota igihugu cy'Uburusiya zohereza abasirikare batandukanye mu bihugu bituranye n'igihugu cy'Uburusiya ndetse bafite n'ibitwaro rutura. Inkuru zikomeye ziri gucicikana mu bitangazamakuru byo muri Amerika ndetse no mu Burayi nuko Pentagon ikomeje kohereza abasirikare batandukanye mu bihugu byose bidacana uwaka n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Nato bituranye n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi byose bibaye nyuma y'uko Leta zunze ubumwe za Amerika zikanze ko igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin cyahita gikora ibitero kirimbuzi nyuma y'uko nyakwa Perezida Vladimir Putin yaramaze gutangariza ibihugu by'uburengerazuba ko bigomba kwitegura ingaruka zikomeye nyuma y'ibikorwa by'ubunazi biri gukorwa n'ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kohereza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine ndetse bigatanga n'abacancuro bari gufasha igisirikare cya Ukraine mu gukomeza guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya mu bice bitandukanye byamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Irakaba ari ikosa rikomeye riri gukorwa n'ibihugu by'uburengerazuba ryo kurenga ku muburo wa nyakwa Perezida Vladimir Putin ariko bakomeza kurunda ibitwaro biremereye ku butaka bwa Ukraine ndetse no gufasha igisirikare cya Ukraine gukora ibitero ku bikorwa remezo by'igisirikare cy'Uburusiya. Ibi byose bikaba byaje gutera ubwoba Leta zunze ubumwe za Amerika zigatangira kugota igihugu cy'Uburusiya ariko zohereza ibitwaro biremereye ndetse n'umubare munini w'abasirikare bagomba guhita bataka Uburusiya mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyaba gitangije ibikorwa bya gisirikare ku bihugu by'uburengerazuba byakomeje ubushotoranyi. Kuva ubwo nyakwa Perezida Vladimir Putin yatangazaga ibikorwa byihariye bya gisirikare tariki 24 z'ukwa kabiri, bimaze amezi 8 igisirikare cy'Uburusiya gihanganye n'abacancuro b'uburengerazuba ku butaka bwa Ukraine. Amato y'intambara rutura ya Leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kugera mu mazi y'Uburayi mu birindiro bikomeye bibarizwamo igisirikare cy'Ubwongereza kirwanira mu mazi ndetse muri Rumaniya amatsinda y'igisirikare cya Leta zunze ubumwe za Amerika agizwe n'abasirikare barenga ibihumbi 47 nabo bamaze gukandagira ku butaka bwa Rumaniya, igihugu kidacana uwaka n'igihugu cy'Uburusiya ndetse kikaba cyarahoze no mu bumwe bw'Abasoviet. Indege z'intambara kabuhariwe za B-52 zizwi nka bomba, zimwe mu ndege za mbere ku isi zibarizwa mu kiragano cya 5 zakozwe n'igisirikare cya Leta zunze ubumwe za Amerika, zikaba zamaze gukandagira ku butaka bwa Australia, kimwe mu bihugu bikomeye bibarizwa mu muryango wa Nato bidacana uwaka n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi bikorwa byose bya Leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje gukorwa mu gihe bafite ubwoba ko igisirikare cy'Uburusiya cyahaguruka kikarasa ku bihugu by'uburengerazuba bikomeje gushyigikira intambara ya Ukraine. Ndetse ku rundi ruhande kandi Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yongeye kumvikana avuga ko igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika cyiteguye kurinda ubutaka bw'ibihugu bigize umuryango wa Nato. Intambara kirimbuzi ikomeje gututumba hagati ya Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi bikaba bikomeje gutera isi ubwoba dore ko ibi bihugu byombi bitunze ibitwaro kirimbuzi biramutse bicakiranye mu ntambara isi yose yahita ihinduka isibaniro. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bayobozi bakomeye ku isi bakomeje gusaba ibi bihugu bikomeje guhangana kugerageza kumvikana. Gusa ku rundi ruhande igihugu cy'Uburusiya cyamaze gusaba Leta zunze ubumwe za Amerika gusenya ibitwaro byayo bimaze gushingwa ku mugabane w'Uburayi mu bice bitandukanye ubundi bakabijyana muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Uburusiya gitangaza ko Leta zunze ubumwe za Amerika umunsi kizaba cyamaze gusenya ibi bitwaro byose bimaze gushingwa ku mugabane w'Uburayi bikajyanwa iwabo, Uburayi bwose buzabona amahoro. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin avuga ko mu gihe ibitwaro bya Leta zunze ubumwe za Amerika bigishinze hafi y'imipaka y'igihugu cy'Uburusiya nta mutekano baba bizeye. Avuga ko igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika aricyo gikomeje guteza akaga gakomeye ku isi, gikwirakwiza ibitwaro kirimbuzi ndetse kikabishinga no mu bihugu bitabarizwamo intwaro kirimbuzi ndetse kandi bitemerewe gutunga intwaro kirimbuzi. Ibi akaba ari ukurengera ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Uburusiya bukaba butangaza ko budashobora kwihanganira ibikorwa bya Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe bubona ko imipaka yabwo iri mu kangaratete, mu gihe baba bakomeje kwemera Leta zunze ubumwe za Amerika gukora ibyo zishakiye. Igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin cyongeye gukosora inkozi z'ibibi ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyasandazaga indege z'igisirikare cya Nato mu kirere cya Ukraine nyuma y'uko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yaramaze gutegeka General Sorovikin gusandaza indege zose z'igisirikare cya Nato zigerageza kwinjira mu kirere cya Ukraine. Byongeye kuba bibi cyane ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyafunze ikirere cyose cya Ukraine gikoresheje ubwirinzi bwa misile bwa S-5000 zigasandaza indege z'igisirikare cya Ukraine zageragezaga kwinjira mu bice byose biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Igisirikare cy'Uburusiya cyasandaje indege rutura z'igisirikare cya Ukraine za MiG-29 zatanzwe n'igisirikare cya Leta zunze ubumwe za Amerika ku butaka bwa Ukraine ndetse n'indege za kajugujugu rutura za Mi-8.
zagerageje kwinjira muri Kherson mu gace kari kuberamo imirwano hagati y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin ndetse n'abacanshuro ba NATO b'uburengerazuba. Undi ruhande kandi igisirikare cy'Uburusiya cyafashe mpiri abasirikare ba Ukraine ndetse biravuga ko gera muri 300 bose bafashwe mpiri n'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin, harimo 45 baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byongeye gukangaranya ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO kubona imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha ku kibuga cy'imirwano mu rwego rwo guhanagura burundu inkozi z'ibibi ziri kubarizwa mu bice byose byamaze kwigarurirwa n'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Nyakwa Perezida Vladimir Putin yategetse General Sorovikin guhanagura inkozi z'ibibi mu gace ka Kherson, yuko inkozi z'ibibi zongeye gushuka Perezida Volodymyr Zelensky ndetse zikamuha n'ibitwaro bikomeye byo kwataka igisirikare cy'Uburusiya mu gace ka Kherson. Nyakwa Perezida Vladimir Putin yahise atangaza ibihe bidasanzwe, tegeka General Sorovikin guhita yimura abaturage batuye mu mujyi wa Kherson. Atangaza makuru gikomeye Belarus Diparitize kiratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyongeye gukora ibitero biremereye gikoresheje indege z'intambara rutura za Su-57 zashenye bikomeye ububiko bugera muri bw'ibitwaro byoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubudage. Ibigo bitatu bya gisirikare byabarizwagamo abakomando b'uburengerazuba. Ibi byose bikaba byakozweho ibitero bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Kajugujugu za Ka-52, indege rutura zoherejwe na nyakwa Perezida Vladimir Putin mu gusenya ibirindiro by'inkozi z'ibibi. Izi nazo zakoze akazi gakomeye muri Kharkov, agace kari kamaze kurundwamo ibitwaro n'ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO bikomeje gusunikira igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abasirikare ba Ukraine mu ntambara, mu gihe bifuza ko nyakwa Perezida Vladimir Putin aguma mu ntambara. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyaje kubisenya kubimara nyuma y'uko General Sorovikin atanze itegeko ku bakomando b'igisirikare cy'Uburusiya barwanira mu kirere ryo guhiga bukwari ibitwaro byose by'uburengerazuba bakabirasira ku birimo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gutabariza ibihugu by'uburengerazuba nyuma yo kubona ibitangaza bikozwe n'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin kirwanira mu kirere kimaze gusandaza ibitwaro byose byari bimaze koherezwa n'igihugu cy'Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ku rundi ruhande ibihugu bigize umuryango wa NATO, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada ndetse n'Ubudage bikaba byongeye kwemeza ko bigiye kohereza ibindi bitwaro ku butaka bwa Ukraine nyuma yo kubona imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha indege z'intambara rutura kigasenya ibikorwa remezo byose byamaze gushingwa n'igisirikare cya NATO. Ibi byose nyakwa Perezida Vladimir Putin akaba yarabishize muri gahunda Sorovikin agomba kurangiza ku kibuga cy'imirwano. Ku mupaka wa Ukraine na Pologne hagaragaye indege zidasanzwe bivugwa ko ari iz'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege rutura za F-15 ndetse na F-16. Biravugwa ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaba kiri mu myiteguro yo kuba cyakwinjira ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Bakaba bari kwegeranya ibikoresho bitandukanye mu kigo cya gisirikare kibarizwamo abakomando ba NATO kibarizwa muri Pologne hafi y'umupaka wa Ukraine ndetse n'igihugu cya Pologne. Gatandatu biravuga ko zaba ziteguye guhita zinjira mu kibuga cy'imirwano zikaba zambaye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye gufasha igisirikare cya Ukraine nyuma y'uko bivuze ko abasirikare baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteguye guhita binjira ku rugamba kugira ngo bige bagafasha igisirikare cya Ukraine nyuma yo gukubitwa igisirikare cya Ukraine ndetse na Su-57.